ugana ugafutsa umuntu gufuka umunwa gusa story twe sijana numva kwenda namukumbuye na Donald natwe ivyo bishasha nyene natinyakiriza ni mu bishasha mugira sente mbiri mbega mugabo wawe gute nego se waje kurunguka kujya mugabo umubona kweli tubwira ahubwo tubwira cha mugabo wanje vraiment arazi akazi umbwiye ngo ndamubura ntamubona nibyanyu kumenya umugabo wanje arazi akazi urabona bigiye vuga ngo umugore avanga umugabo cyano pima kaza nuri zura warashonze wahenze wabayigufa omwe na sisi we ujya pima ibiro 50 aje ego from ade ndani yena kuvana gushise sawa nangana kujya bakunda vuga ngo gabe n'ibindi ntibiza akazi aza akazi nta kazazi umviriza ndagutera inkuru inda ishika hali cyangwa horo umujya hejuru umviriza erega sabagabo gusa nato bakobwa ifuko tu mpamvu ugomba uramugarukira narabe vrem cyonyine umugabo nyawe hasi no kumugurira isosi bazi Yesu mbarira shajewe ama vyose kenda yironka nisozi ndayironka uvuga ngo Dona azasanga upnyirije mu bajejewe azasanga umajejewe nshira ya makeya ngira guhakeya anapapasa mwana cyarumva ko amufashe neza Yesu Dona nukuri atambuka mimba ega inda tumutu ukoresha ubuhe bunye kugira ngo agushitse indani Yesu urumva rero ujya mugore ntarandi hajya amahera sha ngo no mu bosi ngafise amahera no umviriza mama nawe ubishije amavuta byose cyane cyane ajya numiwe wa mwana wumvise ngo bavyibushe ngo abonze ngo gizene ngo mugufi muremo bose nibakora akazi kamwe bakora iki nakaboneka amaze kubinkora Yesu Thomas